Naki kuusitola ingina in the climax for election is ongoing. Eh, ni March 7 by election naki EVSM Congress. So mit may show langan inanan organized ke May 12 pa constitution at ako. May 12 sangan babel siya may show na siya ay president na vice president. Whichever states mo taken is the president ka vice president na in our special election si if for instance assume Rug el Shukya president in an special election si na ko siya vice president in an ko siya seat singan fill up naki 8 constitutional amendment mo kod akfarshi kada bela ke irrigation el dal task force KKIC state kan dal mada KKIC village sinan ko siya amo utwemelem delo tako ke predio na Devon Chak tadi tariki state kan we be task force finan ruk point belos mdawekte kalau si aksa fila na dali sige tangal any states kuwa mawai ako mainland US mo post congregation ke FSM citizens. Dahil project mo pwede mo education ang dari ke 8 proposal and yan na July pwede mo special election in fill up the 2 vacant seats pangan pwede mo 8 proposal amendment to the constitutional kain podiak. Process yan kung mo ngali viewers mga ako singi na kingali ngayon kuwas Finlong, kuwas Tapan, team ko siya ako la parot, I would say early March, dahil ko yung visit ka state. So, and madali ko yung June. Unfortunately, you have to use money to visit every area in the mainland. Tal if in Illustración and Mago Ashwayan. Laman ki yang along la wala dag meeting nga member lan team ko siya ma wala los the elos akfarsing ina ispin rek malaga tarang am taponte tapan na dai mesik chap the elos and then the ki rek magin media silang gasin ko la opportunity si mo casing ko kain layla pangan media si mo kain faculty education nakip ay propose amendment siya kan sin viewers ke gasing ko that it's not my call it's a recommendation mo tayo na nga mo pangan ingin na ngakain share as of in relates to national government. All right, Kyle, let me show you global lab news saji ben aziz klen long global dalgan aglin le Ashlar kadala agla begden cash ki mama ashiro global lab mo effectsingan nagde factor nag announcement sa after sige sumral digni sa na nagkela naglin may clash nagke announcement nag Facebook an let me show you global lab ke announcement ko mak fashila pienga tamal frank nag report lo one taking trust ko we kom yang ben nagke price lo man sa min pa yung let me show liban at tingin siya na nakin belarasum Global lab nga ni message sila pangan ilma wona ilma sound check lal na Minister Perlingan tawo na nga mawona pa siya kung kan lang katlong monetary nagke live stream la siya nga mo open na ningin na nga check it tawo na ke kumsham na okay well anyways ikaw na si was paing ko was met na live fung i-react kos na kayo ma taka tunin in we ka to yung ngay paing kos na kayo kula kak sa kingat ke ashlo was in taka kayo kat ke ma nagawa ka dako lai nak fash yineng yung ngay may fact lash ke Facebook page lash ash kuno kon Tawyak Tariman te Le Minister Alec Joseph in Honolulu El Shakaek Rina Levi El Shakaek
Tuesday, akataya kaya na Wednesday la Minister Skipper. Takoy ko siya may Skipper ita. Siya kaya. Tapos ta, sette som na tawyak. Ta siya frete. Kus kain som liye. Tikini Sefilen from Hilo. Siya kaya. Nga pa iskak sette. Ang Minister Emerson. Sislak to take in Emerson from Reno. Patos ta. Sagade ak lawyer na siya kaya tukun live gas slash ko gas slash. Isi benarela paing lok na si was paing kum le Minister Ali kulaman lab ki kum taga update kat katinde tawala ki masik finen wala na si ngan sulpa na paing ko was na ko viewers please we katin kain like ka share kawak lom ke Facebook page ka Facebook loman in kain wibe tago na ke kay pangan marsiro ka kulaman lalab. Alright, tigisa nam glamalap. Kahit bakit may fact ma-ashne inge na gulo na siwas na kewa sa mata ko, kasi got ke akfashian kasi may fact nga niki ba na in proile degin interest ko. Mitli nga fact na meta, nga nakalin ko, ma-ash may fact si Euro, ma-mitli nga fact na meta. Global goes academic samsam losan kewa. We goes welcome ikong Preston alik global information na wuungan global ikong gain dafulala kasin ko lalengan bain gain lash ka gin begata information ke amendments nga nevin verse ni totole versus losan kish ben benagalita ki plan siya da information dissemination siya kan rekle di kasin ko nga mo last met sila mo damo siya le willing we best staff mo pain met na kayo lumalap. Alright, kal dangerous gulo. Na yung nakadagat investment, baka masiguro sa lalong nila costa ko in loop show. Yok na nagi actually guys si week. Monday akfasyak sil le Minister Alex Jackson finan elasham gun Monday na fakyang dugun Monday ba Tamil Frank. Ito to akfasyak Tuesday. Uniste Minister Liban degin trust call nag-toss down na Friday set the akfasyak sil degin ise na Shams aflasing and ba fire loss ito ko. Erol Minister Lipan well living in San Antonio, Texas. Ito ko fire loss may Senrian. Sette og at fin mål kita ko rada pon fase. Pon faya man naksingan. Kita caption man nakluan dile mea kapaslan man nakluan kita makan kalim gain us weekat. Min masi yok sipe pa. Tamal Lucia alikal kasam le kredente long na makayna. Long na makayna weng makumiske. Mål kunyen makum long an pagaslan ka at kumibulakan men sebo. Now, having said that, we sell classmates sila. Let me share it. We get finan pon pe me. Finan paligir pon pe.